уллоқ улаққинертақангаатсиарами ааллартинниарнерат таанна сиуллэрмик улаққинеқаққаариарами тасса уллаақ тимерсортарфит наёқарфиат маангаанниит 50 километри синнерлуу унгасиссусеқарами таамааттумик уллаақ унаммисартут маага тимерсортарфиссуармут ингерланиарнерат кингуатторфиоққарникуугами таамааттумик тимерсортарту таккуннissaат утаққинеқаққаарсуни аммаанерсиорниссар кингуатториарами таа таматума кингорнаамма таматума кингунерисааник унамминерат ааллартиннissaат кингуатторфиуллуни таамааннаку тасса уллоқ такиникуунгами унаммеқатаасунут таамааттумик аама таакку инигисаминнут ингерллутик qasuorsaarusussaqaa taamma maangaanniit sivisugaatiartuun pussinu ilaallutik ingerlaaqqaartussaagamik taamaattumi tassa aamma qasukkunnarsipput simersortartut ullumikkut assoroqaat stikpuulimi unammisaqattaartut akua интианерту персуат тасса пиареералуттуалерпаат тимерсортартут уллумиккут уллэрми унаммиффиусумисиуллэрми унаммисақаттаареерсут Arctic Sportsimi унаммисарту таакку инигисаминну тангерлакаарерпут таамма Arctic Sportsimi калааллит унаммисарту ангусариссаарпут уямминик писсарсиллуарпут аама тимерсуутинааллани snowboardtimi аама уяммит марлук писсарсиаралугит таалуам тааккуасаниатигут уллумиккут стикпул унаммиссутиинеқармат уяммит марлук калааллит писсарсиариваат амаатумуллорсиуллеқ уяммитигут писсарсиффиуллуарпоқ тутуснатними унаммисақаттаартоқарнерани уяммит калааллит писсарсиарисаат нериутиинеқарпоқ агунеқарсиннаассасут таамааккалуартоқ укиорманна тимерсуутит 2018 саниллиуллугу икиннерусут калааллит пеқатааффигимматигит тимерсоқатиги каттуффиани сиулиттаасук нука климааннут маанга Fort McMurray тиммисарторсуарна ингерлаарнерми тимерсортартуну тоқаасеқарнермани эққааваа имату тоққааннартумик пиумасаарисиннаанагу налунгиннамиук тимерсуутит илай 2018 калааллит пеқатааффигисаа соорлу футсаал укиорманна пеқатааффиинеқангитсут таамааммат пиумасараанагу кисианнили нериутигалугу 2018 уяммит писсарсиаранеқарту амерлақасерлугит аёрнангиппаллу амерланерусуник писсарсиллутик писсарсисималлутик калааллит фибруарпуллууса таллимаанни нунатсиннут ангерлаарлутик ингерлаарсиннааюмаартут миннатситсинеқ са ааллартиттуссангулерунарпоқ
uiminnattussat maani inersuarmisarsimaffiusumingaanniit aningallarnikuupput tassa uiminnatitisoqarneraani iseriartoqqunеқарниссаминнут piaqeeriartortinneqarlutik nannaku tassa iseriartoqquisoqartussanngungguatsiarpoq ulammisaqattaarnerni ullumikkut stikpuulimi ulammisoqarnerani uiminnattuusut iseriartoqqunеқарeriarpata uiminnatситсинеқ ааллартинниассаммат акаккуа миникмуула плаату аммалу аққалу луккасин piaqaarsimapпут uiminnattussat алла таама piaqeeriartornikuupput синни соорлуунууна уиминнатситсинеқ ааққиссуису piaqaarsimaffiinerusимасиннаагалуараат тааватассаақангуагу Arctic Sports малиннааффиисаарпут унаммериаати тассигиингитсут тассани унаммиссутиинеқартуссааппут налунаақут апакуннерпаалуссуи аама тасса ақангуагу тоққааннартумик тимерсортуни уламмисун малиннааллута сигиннаартуссаагуут суна таамау таққинартигисимаанерпоқ уиминнатситсинеру пааллартинниссаанут аама таама такорусуннартигису уллумиккут стикпуулим калаалли тангусаат таама кусанартигисоқ арнатинисуттуаққат нукарсиит стикпуулими унамминеранни аингасут мааннаккут уиминнаттут мааннаккут писсарсиассаанник инунеқалерпут
Tunniuneqaarmat taavakuutsi писсартангуартумут арнатинууситтуаққат нукарсиит намминеранни аюнгаасуусумут тунниунеқарпоқ таава канатамиут инуаттутернарсуу таат мааннаккут аппинеқассаа таава туссиуссуит имитсинеқартусса таама аггеққунеқартуссааппут ангутсит инуусуттуаққат уиминнатсинеқартуссангуатсиарпут ерфаласорпут ерфаласиунтигуммиартуп маанна пиареерсиматиммагу аққалулукасин таканна пиареерсимагоқ тааватасса аггеққусеқарниссаа кисими мааннаккут атаққисаагиннерпоқ торлериааритипаллаккусуннартигис пиақарниасааққарамик мааннаккут ангутситинуусуттуаққат миннатсинеқартуссангорпут Receiving the bronze medal is Marcus Herring from Team Yukon. иканнингааннерсоқ тонсиннаппоқ Receiving the silver medal is Sammy Keaton from Team Yukon. минавиммингааннерсоқ сулвиннассуни Receiving the gold medal is
nuiattutaqanarsuupput maannakkut appineqalerpoq Muutiinuusuttuaqqat minnatsinneqarummata taava arniinuusuttuaqqat angagulliit minnatsinneqartussaassapпут arnatinuusuttuaqqat tulliussanguatsiarput minnatsinneqartut arniinuusuttuaqqaangagulliit piaqinguatsiarmata erfalasun tigumiartussat arnat inuusuttuaqqaangagulliit eqitarnermi stikpuulimi uiminnаттут миссааник туинеқартуссангорпут тасса нунавиммиоқ қонсиннаппоқ қонсиннассаақ тавару интимингааннерсоқ Lost Territories тассангааннерсоқ сулвинналлани тавару нунавиммингааннерсоқ култиннаттууллуни интимингааннерсоқ сулвиннаттоқ And your gold medal winner is Tina Nifsud from Team Nunavik. канатамиут инуаттутеқанарсуутаат мааннакку таппинеқартуссангорпоқ
таавери тасса арнат нууситтуаққаангавиллиит миннатсиннеқарнерат нааммассериармат ангутит инерсимасут эқитарнерми култиннатсиннеқарнерат мату миннатсиннеқарнерат писуссангорпоқ федерасиун тигумиартут пиареериарпата миннатситсинеқааллартиссаартаканна миник мюла плато пиареериарторпуамма федерасиун тигумиартуссаттаканна пиареерпут таатасса агутитинерсимасут стикпуулими миннатсиннеқарнерат маанна писиннаангорпоқ Open male stick pull. Receiving the bronze medal is Lloyd Willie from Team Nunavut. анавиммингааннерсоқ ааммунаммиллуатаақисоқ хонсиннаппоқ укиттунгаатсиарторсуит аққутаани яорсартиқаттаарпай Puppy Tunic Peters from Team Nunavut. анавиммингааннерсоқ сулвиннаппоқ финалин писсаганақисими миникмула плаатиумут аорсартоқ Receiving the bronze medal is Minnick Plateau from Team Greenland. миникмула плаатиу култимик уямилернеқарпоқ For the national anthem of Greenland. миникмула плаатиу аама аққалулукасим писсуаруссуаритси илақутааллу икитарнерми стикпуулими писсартангураси таамаасиллутууллумиккут Arctic Games 2023 мингаанниит тоққааннартумик аллагаатитсинерпут нааммассуарпут ақуунналунаақутақарфинерпиасоқеққа коонеа итсиккут иллоқ маани Alberta мингаанниит аллагаатинеқарумаарпоқ коонаққуллумиккут малиннаақатигатсигут Grønlandsbanken nip nunatsinni timersorno tapersorsorpaa
tilarsuaq qaninnerulersipparput immitsinullu qaninnerulersilluta tusas